bakunzi bo kumva official turabashubuje tubaye ikaze mu biganiro byacu dusuza ntose badukurikira mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru burasirazuba iburengero bwaryo dusuza ntose badukurikira mu mujyi wa Kigali dusuza ntose badukurikira bari mu bihugu by'abaturanyi Burundi, Uganda, Tanzania, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Uyu munsi wa none rero twagarutse kuri programu yacu ya Love Nature, wa mwanya twahariye urukundo rw'inyamaswa tubatembereza isi dutuye mu ruhererekane rw'ibinyabuzima bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero twerekeje mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tugiye kubaganiriza ku nyamaswa nziza cyane kuyireba n'amaso rwose ni urukerereza, iteye amabengeza. Okapi, izina ryayo mu bya siyanse yitwa Okapia Johnston. Iyi nyamaswa bese bakunda kuyita the forest giraffe cyangwa se twiga yo mu mashyamba. Harimo abayita twiga ya Congo cyangwa se Congolese giraffe, abandi bati zebra giraffe cyangwa twiga y'imparage. Aha twaba tugenekereje mu Kinyarwanda. Bakunze wo kumva official ujye kure bageze ubuzima n'imibereho by'inyamaswa dusanga mu mashyamba ya Congo Kinshasa. Ku iherezo ry'iki kiganiro uraza kumenya impamvu iyi nyamaswa idasanzwe. Ubucukumbuzi kuri Okapi twifashishije inyandiko zitandukanye, twifashishije inyandiko z'umuryango mpuzamahanga uharanira kubungabunga ibinyabuzima no kurinda ibinyabuzima n'urusobe rwabyo, The International Union for Conservation of Nature IUCN, aho tuyisanga ku rutonde rw'amoko y'inyamaswa n'ibimera biri mu kaga cyangwa bishobora kuzimira, extinct and endangered vulnerable. Urwo rutonde rwitwa IUCN Red List. Ni urutonde rwa IUCN rugaragaza uko Okapi imeze mu bijyanye no kubungwabungwa, aho ibarizwa, ibyago bitezweho n'ibipimo by'ingeri zayo. Ku mwanya wa kabiri twifashe kandi inyandiko za Encyclopedia Britannica itanga ubusobanuro kuri Okapi mu mibereho y'imiterere, aho ibarizwa n'ukuntu ifitanye isano na giraffe. Ku mwanya wa gatatu kandi twifashe inyandiko z'umuryango mpuzamahanga International NGO ukorera ku rwego rwo kurengera ubuzima bw'inyamaswa mu bidukikije n'imisozi ya Afurika, African Wild Foundation AWF, aho igaragaza amakuru ajyanye no kubungabunga Okapi, aho ibarizwa, ibyirya n'uko yihishahisha. Okapi ni imwe mu nyamaswa zidasanzwe kandi zifite umwihariko ku isi. Ifitanye isano ya hafi cyane na gasumbashyamba cyangwa twiga mu rurimi rw'amahanga twita giraffe. Nubwo kenshi abantu bayitiranya n'inyamaswa zindi kubera imiterere yayo idasanzwe, Okapi igaragara cyane mu mashyamba y'inzitane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikaba ariho yihishe mu bihuru n'amashyamba akomeye. Ifite umubiri n'umubyimba uri hagati y'inyana nto ndetse n'ihene nini yakuze rwose, ariko amaguru yayo agaragaza utudombo twera n'imirongo y'umukara, bigatuma isa n'imparage zebra mu buryo runaka. Okapi izwiho kuba inyamaswa yitonda, itabana n'abantu kandi igendera mu bwihisho kugira ngo yirinde abashaka kuyigirira nabi abarushimusi. Ifite umunwa muremure kandi woroshye uyiha ubushobozi bwo kurya ibimera byihishe mu mashami y'ibiti. Ubu bwoko kandi bufatwa nk'ikimenyetso cy'ihindagurika ry'isi n'imibanire y'inyamaswa ndetse n'ibinyabuzima muri ecosystem n'urusobe rw'ibinyabuzima. Reka turebere hamwe inkomoko n'amateka ya Okapi. Okapi ni inyamaswa yavumbuye ku mugaragaro mu mwaka w'1901. Ni ukuvuga ubu dukora iki cyegeranyo imaze imyaka 124 ivumbuwe. Iyi yavumbuwe n'umushakashatsi w'umwongereza witwa Sir Harry Johnston. Nubwo tubivuzeho ariko usubiye inyuma gato mu izina ryayo rya siyanse urasanga yitwa Okapia Johnston, bivuze ko yitiriwe uyu mugabo wayivumbuye w'umwongereza Sir Harry Johnston. Mbere y'uko ivumburwa abaturage baho bahitaga amazina atandukanye bitewe n'imico n'ururimi rwabo, ariko izina Okapi niryo ryaje kumenyekana ku isi yose. Ifatwa nk'inyamaswa ya kera cyane ifitanye isano ya hafi n'imparage ndetse na twiga cyangwa gasumbashyamba, kuko ni inyamaswa itatse amabara y'izi nyamaswa zombi. Yo n'agasumbashyamba zibarizwa mu muryango witwa Giraffidae. Okapi ifite umubiri w'umukara ndetse n'umuhondo wijimye.
ariko amaguru yayo agira imirongo yera isa n'iy'imparage zebra, bikayihesha ubwiza budasanzwe. Ifite ururimi rurerure rukoze nk'urwatwiga cyangwa gasumbashyamba, kuko rushobora gukora mu maso cyangwa mu matwi, rukayifasha gusukura umubiri wayo no kurya ibimera. Okapi irakura ikagira uburebure bwa metero 1 na santimetero 50 uturutse ku murizo w'inyuma ukagera ku misaya yayo. Ibigabo bipima ibiro biri hagati ya 200 na 350, mu gihe izi ngore zipima ibiro biri hagati y'150 na 250. Reka turebere hamwe imibereho n'imyitwarire. Okapi ni inyamaswa yitonda, ikunda kuba yonyine, solitaire, kandi igendera mu bwihisho bukomeye mu bihuru n'ahandi hatandukanye kugira ngo yirinde abashaka kuyihiga. Yijwi ry'ibimera bitandukanye birimo amababi, imbuto, ibibabi bishya n'uduti tworoshye. Ifite uburyo bwihariye bwo gusukiranya amajwi akomeye nyamara umuntu adashaka kumva, byitwa infrasound, bigatuma ibasha kuvugana n'iyindi okapi iri kure ku buryo abantu batabasha kumva ayo majwi yayo. Infrasound. Reka turebere hamwe umwihariko wayo mu bidukikije. Okapi ifatwa nk'inyamaswa ikomeye mu kurinda ubusugire bw'ishyamba rya Kongo, kuko iyikoreshwa nk'ikirango cy'ubusitani bw'ibinyabuzima muri ako karere. Ubu iri ku rutonde rw'inyamaswa ziri mu kaga zishobora kuzimira, IUCN Red List, bitewe n'intwaro zitera ihumana ry'amashyamba, itema rya hato na hato ry'amashyamba, rigatuma izi nyamaswa zibura aho zihisha, n'ihigwa ry'amaherere, kuko uzasanga kenshi ba rushimusi bagerageza kuzihiga kugira ngo bazijyane mu bindi bihugu. Yego, okapi ni inyamaswa itangaje kandi idasanzwe ku isi. Dore impamvu zituma uyibona nk'iyihariye. Ifite isura yihariye. Okapi isa n'agasumbashyamba giraffe mu gice cyo hejuru, ariko ku maguru y'inyuma ifite ibimenyetso by'amabara y'umukara n'umweru bisa n'ibya zebra cyangwa imparage. Ifite ururimi rurerure cyane rugera hafi kuri santimetero 45, ishobora no kurukoresha mu gusukura amatwi yayo. Okapi ni inyamaswa iba mu mashyamba manini y'ubushyuhe, tropical rainforest, yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gusa. Ni endemique, bishatse kuvuga ko ahandi wayisanga ku isi hose uretse muri Kongo. N'ahandi wayisanga menya ko yavuye muri Kongo. Okapi ni umuvandimwe wa hafi wa giraffe. Bombi babarizwa mu muryango mumwe wa Giraffidae, n'ubwo okapi isa na zebra ku maguru. Okapi ni inyamaswa ikunda kuba yonyine nk'uko twabivuze, solitaire, ikunda kuba mu ishyamba rifite ibiti byinshi, aho ibasha guhishamo umubiri wayo ngo yirinde abanzi. Okapi ikunda kurya ibimera, amababi n'imizi nk'uko twabivuze. Urumuri ruke rwo mu ishyamba rutuma ikoresha ururimi rwayo rurerure kugira ngo ishobore kugera ku mababi ari kure. Benshi bayita inyamaswa ibaho mu bitekerezo gusa. Ibi byahoze mu ntekerezo kugeza mu kinyejana cya 20 ubwo yabonerwaga mu mashyamba ya Kongo. Muri Kongo, okapi ni ikimenyetso cy'igihugu, ndetse ifite agace kayitiriwe kitwa Okapi Wildlife Reserve. Okapi ni inyamaswa iri ku rutonde rwa UNESCO. Mu magambo make, okapi ni inyamaswa yihariye, isa n'ihuriro ry'inyamaswa ebyiri, giraffe na zebra. Dusoza, okapi ni igihamya cy'uko isi ifite amabanga menshi y'ibinyabuzima tugomba kubungabunga, kuko ibaho mu mashyamba y'inzitane ya Kongo, ituma biba ikimenyetso cy'ibidukikije bikungahaye, bigasaba abantu ko bafata iya mbere mu kuyirinda. Bakunze wo kumumba ufisho rero, reka ducumbikira aha. Tubararikiye gukurikirana icyegeranyo cyacu cy'ubutaha. Tubibutse ko umunsi ku munsi tubagezaho utuvideo tugufi turi mu Cyongereza tuvuga ku nyamaswa. Ngende Kami, umwami wa Kinemaster. Igitekerezo cyangwa inyunganizi batwandikira kuri nimero kuri screen yawe. Urukundo rw'inyamaswa, amahitamo yacu. Hasta la vista. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade
tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 82 80 20 82 cyangwa se